Kajia kan at hapadeng kinong snong ke jela Assam bat Meghalaya hakitan kapun kalanang ipteng hadin balami biang sakwe ke jingjaya pen ibor hakwe ke jaka hajan ke snong maikuli hakmat ke jaka bala penyeng yang ke Assam Border Police Outpost BOP Ribhoi District Meghalaya katkum ke jingtip bala yoklum la ong ba kajia kan at bat kajia pen ibor hapadeng kinong snong kaput ke jela Meghalaya bat Assam kalajah ka khanriu terik jemang hadin ba kinong snong na Assam kaput Meghalaya kilami pat ba ban khang ya kayat kayeng ki kalikit mar dumpers ki bakit ya ki mau ki siap ban yat na kalenti hajan Assam BOP halor ke jingkno ba ka jingyat ki trok ne ki bakit khya kala penjulor ya kene ka surong bat kila dawa na ka bentaban maramot ya kene ka surong haringkat ke jingtei ban pen scam ya kene ka surok bayat na ka snong jongki la ya thuru bahalor kane ke jingkhang lenti kinong Assam ya ki kali banyai benyeng lingba ka surong khamtam ya ki kali ki banyai shaka jakati mau ka badai jong ka Surekha Enterprise Private Limited kalami ke jingkiu ing bitar sana kinong snong ka jela Meghalaya ki basa ha ka snong mai khuli ki balami pat ba ban persha ya kane ke jingle na pen ibor kinong Assam hadu balami ke jingania ka bajur ha ka te ke jaka ki pulit ka khana para police station rengkat ki pulit ka pilang kata outpost ki lahyar syakani ke jaka bat la pentip ru syaki bor penyait district ka Kamruk Assam lembat ki bor district ka Ribhoi district ki balawan syakani ke jaka ban tem ya ke jinga kanan bat ban la ban pentanda ru ya kani ke jinga khloin hapadeng ki nong snong ka Assam bat Meghalaya Sila ke galas surga. Kushi Mahama.
Apa